ekipa, ja sam Ivan i danas sam vam pripremio novi video. Kao što vidite u naslovu, danas reagiram na audicije sa ovogodišnjeg Super talenta. Vi koji znate i koji ne znate, ja vam inače ne gledam televiziju, pa sukladno tome ni ne pratim te TV emisije i slično. Ali sam vidio da su na YouTubeu trenutno popularni i imaju vrlo zanimljive naslove i thumbnailove. Nekakvi videi sa Super talenta od ove godine, pa sam ja odlučio na njih reagirat. Tako da previše ne duljim i sad sam skužio da imam ove brkove koje mi se ne sviđaju, tako da samo malo. Ok, prvi video na koji ću upravo reagirati, tu ću vam negdje stajat, je video koji se zove Naked Painter. Znači, ono što vidim ovdje je jako disturbing trenutno. Ok, ja sam nadam da bi neki copyright za ovo, jel ja smijem ubacivati cijele audicije? Nemam pojma, ajmo vidjet, pa jolo. Od ovog očekujem da će lik gol crtat valjda, ali ne kužim kako se to mogli pustiti na televiziju, pa mi to sasvim nije jasno. Prvo u trendovima trenutno. Aha, ovo nije Hrvat. Ajme joj, kako će se skinut. Ali dobro, uče je obučen, ima taj neki element iz Kanade. Ima taj barem element neki iznenađenja. Jer mislim da ljudi ne očekuju da će se skinut lik. Aha, stavili su zvijezdicu, a nije the fuck kad bio gol. Kakva kraljica! Ajme, oni gledaju, ne vjeruju, ova djeca su kao onak. Isuse Bože, šta radi lik? O moj Bože, zašto je raširio tako i šta? Ok, ovo kao izgleda napeto, daj samo uzmi taj kist, to je kurac i crtaj. Ovo je prestrašno. Ovo je kakva kraljica! Pogledajte vi taj njem ode žena! Isuse moj Bože, ja nisam nikad vidio da je neko napustio Super, a on kao gleda kao onak, okej. Ljudi, jel ja, ne, ovo ja sanjam. Ajme, Maja kraljica, vidi nju, ona navija. Isuse moj Bože, je li ovaj ples potreban stvarno? Isuse moj Bože, koliki ti mora biti ego da se skineš pred cijelom državom i odeš, šta se događa, ali zanimljivo je kako su ovi kutevi kamere pažljivo birani, tako da se ne vidi i onda je stavljena i zvjezdica. Mislim, da ne ispadne krivo, ali želim vidjeti fakat kako je to izgledalo bez ove zvjezdice, ono što su svi vidjeli. Mislim, ne vjerujem da je gol, ali ne znam, mislim, čisto sumnjam da je baš u potpunosti gol, a vjerojatno ima nešto. Jer nije baš ni zdravo stavljat boju, valjda, na neke određene dijelove tijela. Ok, sad čekamo da lik nacrta to. Šta crta, ne znam. Isuse moj Bože. Doslovno ja sam njegova faca upravo. Mislim, ovakve stvari su zanimljive, ali jesu li uistinu talent? Svakako je dobro za gledanost. Isuse moj Bože. Mislim da je ovo više vještina nego talent. Po meni je talent nešto s kim se onako rodiš. A vještina je nešto što uvježbaš, ovo mi izgleda kao nešto što se može uvježbat, ne znam. Ja ovo ne vjerujem. Da, ni ja ne vjerujem Maju. Aha, lik je spreman, okej. Zanimljiva reakcija njegove obitelji kad gleda ovakve stvari. Aha, ovo je portret neki. Je to neki portret nacrtao? Je, portret je neki. Ajde, pokaži to. Mislim, pokaži sliku. Ajde! Wow. Ok, ovo je trebalo nacrtat. Ovo je fakat trebalo nacrtat. Ja ovo ne bi mogao ni rukom, ni dvijema rukama, a kamoli nečim drugim. On je onak kao... Znači, pogledajmo ovu facu pri kraju, ok, lik me upravo nacrtao svojim kurcem. Doslovno mu je to reakcija bila, vidim se da mu je malo i neugodno.
Super talent, šta? Daj napiši mi u komentare je on prošao dalje ili ne, jer ak je, zanima me čisto šta će biti dalje, vjerojatno će trdat nekog drugog. Ok, odabirat ću one videe koje vidim da imaju najviše pregleda, vjerojatno su oni po nekoj logici najzanimljiviji. Ok, idem pogledat Dolphins Bizarre Act Won Our Hearts. Ovo je neki komičar. Okej? Šta? Pa šta već, pa pusti ga da završi. Ja sam Dupi. Kaj je rekao čovjek? Okej. No, To. Nije tre... To je gotova točka. ma! Evo, dižem, bravo, svaka ti čast. Ne, šta lik? Evo ga! I to je to! Koji kralj! Ovo moram proći dalje. Ja bi ovo pustio, ovo je za golden buzzer. Gledaj, lik ima muda pojavit se tamo i to napravit. Jel vam ovo prvi nastup Dupina ikada? Ovo je prvi put. Ovo je prvi put. Da li možete još jednom, molim vas? Oh, please do. Jednom ako je mogli Bilo cijeli je dan. senzacionalno. Još jednom. Da, dajte. Ovo je takav kralj. Ok, ajmo dalje. Ja znam da je ovo prošlo, jer ako nije, u produkciji su napravili veliku grešku. Ovako nešto treba prolazit. Ok, idem pogledati ovaj najduži od 8 minuta i mislim da će to biti to onda, jer neću imati memorije ni Moj baterije. talent je što mogu da uhvatim struju i do 1.000.000 volti i još uvijek sam živ. Ok, ovo zvuči jako opasno. Napravit ću eksperimente prvo sa 220 volti. Molim decu da ovo vi ne probate. Ja sam tako rođen i moj talent nema niko. Doslovno ova faca sam ja. Da, nemojte ovo pokušava doma, please don't. Ajmo, izgleda bolesno. Struje. A onda sijalica i non-stop. Šališ se. Nauka nema odgovor. Zašto? Ono što ja znam, ja se ne znojim. Moja koža predstavlja jedan dobar izolator. A onda, eksperiment, ako je koža suva, u ustima imam vlage, pa stavim struju i usta. No? Lik, šta radiš? O, ne možeš. Na, Martina je doslovno, ne. Isuse Bože. I opet ništa. Ja sam najbrži roštilj. Kad neka žena nema struju, neka me zove. O Bože, ovo je bila glupa fora. Ovo je bila glupa fora. Što su ovo kobasice neke? Evo Davore, večere za tebe. Hoće on to kao na... hrenovke kao... Aha. skuhat, to jest šta god. Molim? Ma ne, što je. Treba će napraviti hot dog. Bome. Ok, ovo je jako zanimljivo, ali jako čudno. Doslovno ovi ljudi koji se znoje u publici. Jel se to puši? Ček, struja ide preko njega gore. Divi se! Frar je zapalio hrenovku! Ok, sad se zaustavljam tu, onak ne želim pogledati do kraja. Jer ono, sve me strah iskreno.
ali lik, moj bože, znači ovo sve po meni zove talent i ovo mi je prebrutalno. Uglavnom ekipa, to je bilo to od videa za danas, hvala vam što ste pogledali do samoga kraja. Vidimo se u sljedećem videu, bok, bum!